Kei te whakanui te hōtaka rongo wā Māori o te tai tokerau o tira o te hiku o te ika i tōna huritau tuawaru. Ko ngā māta pūputu o te rohe, te hunga e whakahaere ana i tēnei hōtaka. Ko te pūtea he koha noiho. I runga anō hoki i tō rātou hia, kia hauora ake te ao o ngā uri o te rohe, mā roto atu i te mōhio ki te whakamahi i ngā rongoā o tātou mātua tūpuna. Kia te huri ake tātou, kia Harata Brown. Ko kotahi tau tēnei wahine e ako ana. So this has been soaking since the 31st of the 8th. I ngā taonga tuku iho nei, ara te waihanga rongoa Māori. Everything that we have been making with our pani-panis and our oils and our inu wairākau all come from out here. It's a gift that nature gives us. Nei te kumarahau, pai tēnei unu mo nā tānata e paine nei te mate COVID. Ko Kumeroa Gregory te kaiako he uri no tūhoi i moe ki roto o Pukepoto. Nā whai anō tuku atu ai o nā mōhioranga hei hāpai ake i te hunga nei. Ka mea nui ke ko nā ronoi mahia nei ki te whatu ki nā tānata, i wā tātou mokapuna, ki nā ranatahi, ki nā tūroro, kei te ora rātou. He tānata, he tānata. Ākua waru tau no te tīmatanga o te kaupapa, ākua ora te kaupapa i te tukunga mai o te koha a tēnā a tēnā. Nā te mana o tēnei mahi, ka haere paitunu nei te rani Māria, era 8 years. Hakua āhua āwhina mai mātou e tuia mārā, te runa no te rārawa, ko ia whare kūpena mahi nei reira, ka mauria mai e he tahi paunamu, tētahi he voucher māhu mataku o mo mahaere, hakua iti noai e nari, ka haere tunu te waka. I te wā o te krihimete he whakanui te mahi. Tino aroha nui ki a koe. Ko te tumanako ka ora te kaupapa mua ke tonu atu. I see it thriving into the future. More programs for younger mums, especially our mothers with pepe, because the rongoa balms help the baby's kitty, you know, especially the kawakawa and the eucalyptus for the korokoro. There's lots of remedies that our mamas can learn so they can make their own balms. Hei paenga mō ngā kuiakau mātua me te hapori whānui nei o muri whenua, te hiku o te ika. Harata Brown, Te Karere.